Ya silakan Pak Joto, kamu yang paling spesial malam hari ini. Duduk Kang. Ini live Ringot pangalah hoki jodoh yang utangi hon hatang siang akan aposobi alang moda nanti mengalami akan ado tahe doa nuha marsinggang di yado pampi padopo ti dosa mangido asini roha jako nau Tuhan orang mari mas di roha oma adua maaf balo asma aura podo dogu maaf ale Tuhan ajarinya rigoluki asa unang saitar gogo tau tiga laki sabar dosa oki asa malua pasian haholomoni kumromaho ode bata buat maaf tudalandi hasiroham diawana pas pesta di Nopar Kalimantan Idokan tepuk tangan untuk Joto Jonathan Tato. Yang hutani hong hatam sianak kana posobi alai daku oloi oda nanti nonahon akan aroa dotahe kau mula onasailah Manopo ti dosa
Manilo asiniroha Dakon mau Tuhan Orang mari mas niroha Palua maau Paloas maau rapopo Senar gogo tau di dalaki Urasia ale Tuhan Siang nasaba dosa oki Nasaba dua Kasihan ahola moni Saat dudalan mi asiroha iyawanak nadiduo sumromaho ode bata oan saat dudalan mi asiroha iyawanak nadiduo asiroha iyawana nadiduo. Oke, terima kasih.